Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer customized by BOM for Force Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting, comfortable reclining seats, adjustable side mirrors and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact BOM for Force 3rd Mile Upper Shillong. Daka JINGSHAKRI shitom barga jesna okti lang jabaro kirkhot. Haka arpu pratarek unai lur aja arpu kakinhun ki Samla na bohirum bonge kablatip kum ke Young Minds Association. Kala yo un pelaj Paidbah ki artli ki kali kin nong pang na BYNTA Shakri u Paidbah katong kathan kham tam ki tu ki bana kalong yeng baduk barangli. Yakin di kali kin nong pang la pelaj Paidbah Boirumbong Community Health Center. Lawan men pelaj Paidbah yakin di kali do Dr. T Sutanga, u Doctor in charge ka Boirumbong CHC, ha ka bala sakhi langru do ba Arthaba in charge ka Khapmara PIC, ki riu pau khmat ka thain Boirumbong ki bakin thu u Dr. D Yongwai, ba Ailong Pariat rang ba shnong nonglum, ba ST Rimpei rang ba shnong lum dait khla, ba Krongding nong sab rang ba shnong sanlai ular. Kinong ilam nyam ki bakin thup i Reverend R. Lamare but Reverend J.S. Muxia. Uba isin ay hing uway na kinong ilam ka Young Minds Association ulay thu bayakan ni kakinhun la seng house nam arja khanyo da kabalaray ban yang mi khaman ban Shakri u Paidbah uba ma di ki jingjinjar but kumjoru ban pe jaga bha kamyat jong kadong kathan bat ka district hi borok away. Na kaliang kani kakinhun war hi bori barit eru hinrei Kalala ban no ya ki jirap ban ki kamle isnei da ka pensionaru ya ka yeng shaki tu gilong yeng ki ba om yo alat ban thau ki yeng shong yeng sa habang iyo ay kanang ambulance mantaro ng itong ipi na kapashit kabasay ya pi ki lok ki jor ki parlok ki bahing ki basem ro ki let's say ki bang ilemba kane sa social media kalong bang Shim na garam Shim lun Henry bangaway bang ng jimot la kalong kuno ka bang himla man siw garam Ngiyaw pa barok imambas ngiyalit pala ya ka bang iyo ay bersiw yung bay panay kicungka katakalong kajingkut kujumut kujungi Henry play na samdet yo ikermen mau play lemba kajing trehok kujungi ba lemba kajing kerkhu jungi ki alun ki pastor akan kaski menta ikermen ba kumgira ki kanom wanja yani hoy naliang jonga kum in charge ni kat naso dapram namarba kabor ko umset ko big da pi mi Umday ka kata, pisay sa pipisa na po ang account si Jompi man ay ka jingarap yung Paidbah. Kata kapan i ka jing daprang, hanga shimati, bak ngayon siyang matagit Thied, ibriw ibasa ka gani ka jakaro. Ba, kado, gaway hi day the unity gani ka jing yatali. Ikanrong kan ram kindan bay kapop association. Ni po si ngidan kanrong kan ram. Si yeng ngidan kanrong kan ram. Tan kamut bagidan kanrong kan ram. Hashi yeng in parano ini yeng. Ya. Tapi lay kiblang long young and energetic. Kumbalong ong du po founder mene simplicity. Keep it simple. Ngapong ikakentian. Ngari common employee ngamla bandong let's say. Tama keep it simple. Don't complicate it. What complicate iki. Kumno ban complicate hitep. Mapi, but kumno ban simplify ru pitip mo. Mada hadu kakni katlin mat lapoy. Kumgo group. Kaba kalaway ka jong pilay kanang klay. Hoy, minang persyang hi. Kumpi officer di bawang treasury nga Thied, bangin ng kersyang. Ipun gini di association. Di badan si siya na mensim ban ay ka JINGSHAKRI ya ki Paidbah.